imbugayo kagulako da siike eno mbalu kusala sisinze buzi bana bange nga kubabolera ndeka kubonamula nikusoma gwe baba wejamba ne bakasibonye ate nkubolera kami yange wezere kuza mufumbo nyikumanya tibaseze bali bangula communication baba ganika bulaini mai ni muwulirisane baba wulirisa ko mai yesa alikuno ani ishize ani kosa mze muwulirisa yes akuzura ilio kakana kesuga na budwale ne kakana ako wakamanya bulaida ne ni akamanya wulirisa ko akulomera ati wakiringo gana kuiromo kasibuni ne keri kona ise family yawe na abamanya ola wakapasi lekabe baba ngirisa ajya kubanga aliwe ensonga isaga nikairimo ni nani irimo ni point wako mbuga mwikale ko hasi mayulirisa ko baba isa alikuganika umukasi wese urukuwuliro cyari kuganayo umukasi yakora ku Islamic University in Uganda ali ni motoka bamuwe motoka nenga atakora ni Chambogo ati ngirisi family elinja baba ayu asembere mpuraga na ahirora na yabe mu family yenye obodi awera asasira abana basoma niberi chesi baba ali kubana baba Muslim mufugiri so museza kuza kumukasinga ali lidambula leze mu family ati baba anabo obakulu baza basome ku university nga basomera musi wakibono te wakibono te ati hulirisa ko ubone baba ali kulo machi no kawuga bisalo ugambona effective ko hulirisa ifamily ndai ina wangalanga mulimo gama kurubu Islam buli muntu awulirisa oche chekada kuiteba nako mai yiteba kubaba kubanga wafugiriso tulumu fumbo yiteba kubaba kyesugana okukora nenga wakumuyiteba kuna yanakulekeramu anakulekeramo Yesu wawonya kubanga ni kapesi ko okunduku kumukandala ne muyiteba kyesugana okukora wozo gule kapeti kubanga niyo musiru akumanya kugule kapeti da muyiteba olusibera planning kuleta gumukeka gumugaligula bugulinga bonyasi nendi owaza wagula chikapeti ati owaleta na yaleta mona gisampesi mutebeko ikintu ngatiza kukolewa kigana kwiteba ko buli muntu kwamanya kurukarawo ki umwana yali kusomera hari kumuyire ibukonde namakuyira hari kwiteba neko nga kuchiri kumba ni Yesu koraki ni Yesu karawona ifamily Islam Muslim bufugirisa Nabi sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala mati wa amruhum shura bainahum biteba nako Muslim bufugirisa koraki bufugirisa kuba anti kwiteba nako nga kuchiri kuba ko Yesu koraki Yesu karawona ifamily inyana yali ndi wange Islam